I evo, ne znam hoće li vam koristiti ta iskustva, jer ja sad najčešće kad me zovu, više manje me zovu da pričam o tome što se događa sa nastavom povijesti i onda ja obično naslovim ta svoja predavanja, dakle kako ne raditi nastavu povijesti, ne kako raditi. Dakle, ja bih rekla da je tu gotovo kao sistem spojenih posuda, vi imate, Hrvatska je tu mala zemlja za velike probleme. Evo, samo možda ovako okvirno što se to događalo u Hrvatskoj u zadnjih četvrt stoljeća. Dakle, težnja da se promijeni obrazovni sustav koji je naslijeđen iz socijalističkog razdoblja pojavila se gotovo odmah nakon 90. ali nije bilo jasne strategije. I zbog toga je zapravo, mi imamo cijeli niz vrludanja. Dakle, jedna stranka započinje na jedan način, druga dolazi na vlast, dođe na vlast i vraća se na neki drugi model. Dakle, rezultat svega toga je da i danas nije ostvaren jedan od ključnih ciljeva koji se spominje već 25 godina, a to je produljenje obveznog obrazovanja sa 8 na 9 godina. Dakle, ta ideja je bila još aktualna i u 90-ima, nije ništa napravljeno. Potom je socijaldemokratska vlada 2002. 2003. ponovno izradila model produljenja obveznog obrazovanja po sistemu 6+3, dakle 6 nižih razreda, 3 viša razreda u okviru svoje strategije približavanja obrazovanja Europskoj uniji. To je tada blokirala opozicija. I kad je opozicija došla na vlast, dakle HDZ-ova vlada, oni su dakle naprosto prihvatili drugi model, a to je bilo da obrazovanje sustav ne treba mijenjati, nego poboljšavati. Onda smo 2010. napravili nacionalni okvirni kurikulum koji je predviđao 10-godišnje obvezno obrazovanje, 8-godišnje osnovno i 2-godišnje srednjoškolsko koje treba ulaziti u obvezno obrazovanje, od toga isto nije bilo ništa. Onda 2014. osmišljena je ponovno sad socijaldemokratska vlada, strategija znanosti i obrazovanja koja je pokrenula 2015. reformu i evo na današnji dan je nakon 3,5 godine objavljen zadnji kurikulum na kojem se najviše radilo, to je ona iz povijesti i to je sve zapravo, dakle, dakle od te reforme zapravo nije ostalo ništa, niti je produljeno na 9 godina obrazovanje, niti su ovi novi kurikulumi bitno bolji od postojećih, tako da zapravo izgleda to sve više manje kao jedan veliki fijasko. Što se tiče mature koja se ovdje spominjala, ona je uvedena 2008. na 9. mislim godine, međutim oko toga, ja tu moram reći da smo podijeljene stavove, ona je zapravo bila, oko nje je bilo određenih dvojbi. Treba li ona biti završni ispit na kraju srednjoškolskog obrazovanja ili prijemni ispit za fakultete? Na kraju se pretvorilo u ovo drugo, međutim fakulteti i dalje ne vjeruju u potpunosti rezultatima mature i neki od njih, na primjer moj filozofski fakultet, uvode i svoje posebne ispite. Kod nas recimo postoji taj testiranje logičkog mišljenja kod kandidata, koji onda se dodatno boduje za upis. Što se tiče samog gimnazijskog obrazovanja koje je ovdje nama, dakle, neka uža tema, reći u Hrvatskoj otprilike 30% učenika je obuhvaćeno gimnazijskim obrazovanjem, dok 70% učenika pohađa različite vrste strukovnih škola. I za razliku od ove kurikularne reforme koja je bila oglašena na sva zvona, reforma strukovnog obrazovanja se provodila prilično u tišini. 2017. u ljeto su usvojeni neki kurikulumi za neka nova usmjerenja u strukovnim školama. Ove godine je uveden pilot program dualnog obrazovanja o kojem se vrlo malo raspravljalo i moram reći da su povjesničari dignuli najveću galamu kad su shvatili da među obaveznim predmetima je preko noći nestala povijest. Dakle, ja sam napomenula da nisam, dakle, gimnazije su zapravo vraćene negdje 90. otprilike, kada je ukinuto ono usmjereno obrazovanje ili ona popularna ili nepopularna šuvarica, kako god već neko gleda, koja moram reći da što dalje sve bolje mislim. I u principu tim vraćanjem gimnazije, ukidanjem usmjerenog obrazovanja i vraćanjem gimnazija, naš obrazovni sustav se vratio na sustav iz 1958.
Mislim da, tada je izvršena reforma obavezno, uvedeno je jedinstvena 8-godišnja škola, gimnazije su skraćene na 4 godine i na to se vratio sustav. Dakle, gimnazijsko obrazovanje nam je vrlo tradicionalno. Tradicionalne su metode poučavanja puno konzervativnije nego u osnovnoj školi. Učenici imaju gomilu predmeta, 15 do 17 predmeta, sadržaje se gomilaju godinama. I prema tome, dakle, trenutačno su, do ovog trenutka još uvijek su na snazi programi iz 95. Što je vrlo zanimljivo jer su se zapravo 2006. mijenjali programi za osnovnu školu, 2017. su se promijenili za strukovne škole, ali u gimnazijsko obrazovanje se nitko nije usudio dirati. I tu zapravo postoji najveći otpor promjenama. Ono što ja mogu reći iz prakse da se udžbenici često poistovjećuju s kurikulumom i onda zapravo imate nastavnike koji zapravo ni ne znaju kako izgledaju njihovi nastavni planovi i programi, nego rade po udžbenicima, što znači da ako autor udžbenika natrpa veću količinu podataka, onda je glavna metoda priče brže. Mislim, ja stvarno sad ovdje ne karikiram, nego to doista tako izgleda. Mislim, mi smo radili smo neka ispitivanja, doduše na našoj državnoj maturi. Istraživanja su nam pokazala da nema ni jednog zadatka ili pitanja koje ide više od razine 2 ili 3 revidirane Bloomove taksonomije, što znači da je dakle da su gotovo sva pitanja reproduktivna. Dakle, nema pitanja koja bi poticala kritičko mišljenje i tako dalje. Dakle, u takvim okolnostima je zapravo pokrenuta reforma koja je dakle imala s jedne strane cilj produljiti obvezno obrazovanje na 9 godina, s druge strane reformirati gimnazije. S tim da je prvo zamišljeno jedno prelazno razdoblje od 2 godine i 2020. na 2021. je trebala krenuti reforma u punom obimu. Sa sadašnjim razvojem situacije teško da će se to dogoditi. Dakle, neke od osnovnih polazišnih točaka, nekih načela reforme bila je s jedne strane dakle sociokonstruktivistički pristup, dakle pristup u kojem je učenik u središtu poučavanja, gdje zapravo uči kroz vlastitu aktivnost, vlastitim istraživanjem, vlastitim zaključivanjem. Drugo, bila je pogotovo u gimnaziji veća sloboda izbora za učenike, dakle veća mogućnost izbora predmeta ili modula i tako dalje. Treće, dakle fleksibilniji pristup organizaciji nastave, gdje bi i škola imala veću mogućnost odlučivati kako će biti organizirana nastava. I četvrto, profesionalna autonomija za nastavnike, koja naravno ide u paketu s odgovornošću. Fokus na ishode, dakle što učenik mora znati na kraju određenog ciklusa i razvoj kritičkog mišljenja. Sve te točke su osporene u debatama koje su uslijedile nakon što je tamo u proljeće 2016. su krenule prve javne rasprave o novim prijedlozima kurikuluma. Dakle, u okviru reforme koja je rađena od septembra 2015. pa negdje tamo do februara 2016. napravljeno je 57 kurikulumskih dokumenata. Ja sam ovdje donijela, samo da vidite o čemu se radi, ovo je gimnazijski, dakle to je jedan dokument od 40-ak stranica, dakle takvih 57. Mi ih više ne koristimo, možda će vama dobro doći, svi se mogu skinuti sa interneta, tako da dakle neki od njih su do današnjeg trenutka, kao što je ovaj kurikulum povijesti, potpuno prepravljeni, tako da nije ostalo više ništa od prvobitnih ideja. Naročito je smetala profesionalna autonomija nastavnika, dakle da mogu odlučivati ne samo o metodama nego i o sadržaju, to je bilo vrlo upitno. I jedan model o kojem ću sad malo kasnije nešto reći, a to je bio taj model izbornosti u gimnaziji, taj je isto bio dakle vrlo problematičan. Ali evo, dakle naprosto moram reći da su najgore vrste kritika dolazile iz akademske zajednice. Dakle, ne toliko iz nastavničkih krugova koliko iz akademske zajednice i vrlo često se radilo o kritici koja se zapravo bazirala na totalnom nerazumijevanju procesa obrazovanja. Ja samo uvijek citiram taj jedan primjer, radi se baš naime o jednom povjesničaru koji je kritizirao kurikulum povijesti i rekao je da tamo se uopće ne spominju pojmovi učenje i poučavanje, a da umjesto toga učenici
stalno nešto istražuju i zaključuju. Šta će im to? Da. Dakle, tu se zapravo takav jedna vrsta učenja gledala kao nešto posve suprotno učenju. Kritičko mišljenje naročito bilo problematično kad je reč o takozvanoj nacionalnoj skupini predmeta, dakle hrvatski jezik, povijest, građanski odgoj i tako dalje, i tu se, ja bih rekla, vrlo efikasno su se poduzele aktivnosti da se to iskorijeni iz kurikuluma. Sad, možda još samo par riječi o tom modelu izbornosti u gimnaziji. Dakle, reforma iz 2016. predviđala je dvije vrste izbornosti, dakle takozvani model ranije orijentacije koji omogućava učenicima koji postoji sada da biraju tip gimnazije. Dakle, mi imamo nekoliko tipova gimnazija, prirodoslovno-matematičke, jezične, klasične, prirodoslovne i opće. A model kasnije orijentacije je predviđao da se u završnim razredima gimnazije, 3. i 4. da učenici biraju određene orijentacijske module. Neki od njih su zapravo bili više usmjereni prema prirodoslovnom, matematičkom i tehničkom području, a neki prema jezičnom, društveno, humanističkom i umjetničkom području. I ovisno o tome što bi učenici izabrali, povećavala im se satnica iz tih predmeta. Dakle, to je bio na neki način pokušaj da se pomiri s jedne strane da se zadrži taj broj predmeta, ali da učenici ipak dobiju mogućnost da stave naglasak na neka svoja primarna područja interesa. Mislim, sad, to su dosta komplicirani modeli, tako da mislim da sad nema smisla da vam to pričam u detalju, o tome možemo razgovarati ako bude interesa, ali uglavnom konačni rezultat je bio takav da zanimljivo je da su najveći problem sa tim imali ljudi iz STEM područja. STEM je isto tako bio negdje stalno jedna tema svih tih debata oko reforme. Bilo je najviše izdvojenih mišljenja, smatrali su da će taj model izbornosti zapravo više pogodovati društveno-humanističkom području nego STEM području. Kao što kaže u jednom od ovih izdvojenih mišljenja koje sam ja ovdje sam dovela, kaže: pokazalo se da učenici pokazuju sklonosti za bijeg iz tvrdih predmeta, kao matematika, fizika, kemija, biologija, u meke predmete, koji od učenika zahtijevaju manji rad i napor. Poznato je da tek ulaženje u zahtjevnije tvrde predmete podbuđuje kod učenika veći interes za njih, kao i za struke koje se na njima temelje. Evo, to je bila dakle ta vrsta kritika, naročito vezana u STEM područje. Tvrdih argumenata. Da, tvrdih argumenata sa tvrdim sa tvrdim predmetima, i drugi koji se, dakle druga vrsta kritika, evo recimo je bilo poput ove, dakle kaže, dakle otprilike 49.000 studenata u akademskoj godini 11. i 12. tek nešto oko 20.000 ih je upisalo studijske programe u STEM području, a u sljedećoj akademskoj godini samo 10.000 studenata je udovoljilo kriterijima studijskog programa, znači 41% nije. Međutim, naravno, tu se onda nalazi uvijek odgovornost u onome drugome, pa se loptica predbacuje na osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, a nikad se ne vidi problem u neusklađenosti cijele vertikale obrazovnog sustava. Dakle, uglavnom, 3,5 godine je sad trajao taj proces da bi zapravo cijele reforme danas dobili samo nove programe. Kako će dalje to izgledati, to doista je teško reći u ovom trenutku. Jako puno ovisi to o dinamici unutar, dinamici odnosa u vladajućim koalicijama ili vladajućim strankama. Trenutačno, ne znam, iskreno ne znam što, iako se priča da će od 21. krenuti sa novom reformom, ja nisam sigurna što će se s tim dogoditi, tako da ja mislim da bi možda za sad mogla tu stati, pa eventualno... Evo, ja bih vam samo kratko postavio još jedno pitanje. Kakva su iskustva, da li znate iskustva iz prakse kada je reč o digitalnim udžbenicima, jer se to sada govori da će kod nas od sljedeće školske godine elektronski dnevnik, da li se koristi zapravo kada neke škole u Srbiji su uvele elektronski dnevnik, iskustva negde su pozitivna, negde ne. Najveći problem je tehničke prirode, loš internet ili
kako bih rekao, dakle, tehnički problemi se javljaju, ali generalno stava smo da elektronski dnevnik može pomoći nastavniku i da treba. Sad, moguće da postoje problemi, to ćemo sa Jasnom da razgovaramo kod, ajde da kažemo, nastavnika sa više godina staža, sa većim iskustvom, pa kako se oni uklapaju, ali taj deo ćemo čuti od Jasne. Eto, voleo bih da čujem vaše iskustvo. Što se tiče elektronskih dnevnika, oni su uvedeni već prije nekoliko godina, postupno je sve veći broj škola prelazio na njih i mislim da sad velika većina ih koristi. Zaista nije bilo oko toga nikakve bitne rasprave, izuzev ovih tehničke prirode. Nastavnici su se zaduše znali žaliti da su dobili neke najjeftinije vrste tableta, pa da je s njima bilo teško raditi i tako dalje. I sad što se tiče digitalizacije nastavnih materijala, to je velika tema unazad zadnje recimo 2 godine otprilike. Novi zakon o udžbenicima je propisao prilično drastičnu redukciju u težini udžbenika i u broju stranica, što automatski dovodi do toga da se značajan dio materijala plasira na određenim platformama, web platformama, koje dakle rade izdavačke kuće. Kako će to funkcionirati u praksi, tek ćemo vidjeti. Najavljivali su se na velika zvona tableti za sve učenike, onda naravno debate su se kretale od toga je li to dobro za učenike ili štetno za učenike, pa su onda tableti zapeli negdje na Dalekom istoku.